Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihim ecmain. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin üç şişesi meselesi var idi. Yani üç türküm halk bilen anın indi şişe bitiresi meseleleri var idi. Bunlar Kureyş kabilesi, bunlar Benu Gatafan hem indi Yahudiler idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiye kilişini tüzügeç Kureyşliler bilen indi 10 yılga uzara birbirine indi hücum itme oturumdağı şartı var idi. Hem indi alar bilen tüp mesele dibettiginde tüp meşakkat şişildi. Şişesi meseleler Benu Gatafan hem Yahudiler bilen kaldı. Hem Yahudilerinin bütün jiyılıp yatkan jeri şol vakitte ol Hayber jeri bular. Hayber ol Medine'den tünyakka 60'tan alıp 80'e kadar mil yiraklıkta, yani indi 120-160 kilometr şakırım yiraklıkta bulgan avul hujalığı alga ketken bir oazis bular. Hem mına şu Benu Qurayza Yahudilerin de kuturtuda şu Quryanı soğuşunda bulan alarını indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karata kuturtuda mına şu Hayber'de yaşap yatuşu Yahudilerinin indi ölüşleri zor bular. Hem bu jirde her daim fitneler çıkıp duratırgan bular. Hem her daim mına şu Müslümanlarga karşı alar nindidir bir bozukluk kılırga söyleşip yatatırgan bular. Hem indi Müslümanlarga karşı şunday fitneler uyuşturatırgan bular. Şunun bilen birletten Medine münafikları bilen de alar her daim ilimtede turalar. Şuna göre Medine'de bulgan bütün haberlerini alar indi bilip duratırgan bular. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiye'den kaytkaş Medine'de Zülhicce ayın tulusunca ütkere, Muharram ayının birini kadar ölüşün ütkere, hem indi Hayber'e taba yol tuta. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem indi özü bilen ağaç astında, Hudaybiye'de ağaç astında ana beygat bergen 1400 kişini özü bilen alıp çıkıp gitti. Abdullah ibn Ubey tiz arada Hayber Yahudilerine Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem'den alarga karşı gitkenligin haber ite, hem indi Yahudiler ezir tursunlar deyip alarga şunday haber jibere. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem Muharram ayının bütün küyün Hayber'de ütkere deyip eyteler. Hem indi mında barganda şunday bir neşe hal bula deyip eyteler. Birincisi Gamr degen sahabe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de zamanında söylegen bir şuşu şiirini söylep bara. Vallahi levlallahu mehtedeyna ve la sunna ve la salleyna deyip. Yani Allah bilen antitam Allah Teala bulmasa biz indi hidayette bulmasaydık, namazlar okumasaydık deyip şuşu şiirini söylep bara. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Kim söyleyanı deyip. Ana deytiler falan falan deyip eytiler. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem eyte Allah Teala ana yerhamuhallah diye. Yani Allah Teala ana qarata merhametli bulsun diye. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem birersine Allah ana qarata merhametli bulsun deyip eytsedi, ol kişi soğuşta şehit bulup giteydi diye. Hem indi mınaşı Gamr degen sahabenin indi şınlap da sahabeler indi şamaliler, demek indi bu de şehit bulup giteydi. Hem nakşulay bula bu sahabe indi şehit bulup giteydi. Anasa indi Müslümanlar nindidir bir uzanga barıp jitkende alar Allahu Ekber, La ilahe illallah deyip kışkırıp eytatırgan bildiler diye. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem alarga müracaat etti. Siz diye özünüzni kızganıgız diye. Dürüstlükte siz işitmey көрмей turgan kişi nindidir bir zatqa müracaat etmeysiz, belki kirisinçe diye işite turgan, көре turgan Allah Teala'ga diye müracaat etasiz diye. Yani naşı zikir tesbihlerini biz işimizden, ko'nglimizdan etsek de Allah Teala elbette alarını işite, көре, bile hem onun için sevaplarını bire. Hayber indi ol Hayber'e barıp jitkach, ol iki zor ölüşten tura. Her ölüşte tağın nıgıtmalar bular. Birinci ölüşünde indi 5 nıgıtma bular. Üçüsü şunun Natat degen jerde, iki ölüşü tağın Eşşik degen jerde, hem indi qalgan ölüşünde tağın 3 nıgıtma bular deyip eyteler. Hem Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem Natat degen jirliktagi nıgıtmalar astına basa, askerlerin tize deyip eyte. Hem indi Hubab ibn Munzir radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına kile Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem de bu vahiy boyunca mı yaysa senin fikrin mi bunda basu diye. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem eyte bu de benim fikir diye. Tegese eyte alaysa de bu
монда басу безгә уңайлы түгел ди. Чөнки безнең укларыбыз анда үскә җитми, алар үстән безгә һөҗүм итә алалар. Әйдә башка җиргә басыйк дип, башка җиргә бастыра. Аннан соң инде тагын бер мөһим бер әйбергә игътибар итәргә кирәк. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вассалам барып урнаша Хайбар тирәсенә, аны яһудлар күрмиләр. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вассалам иртәнге намаз вакытын көтеп тора. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вассалам бер вакытта да төнлә һөҗүм итмәде дошманга каршы ди. Ул иртәнге намаз вакытын көтә иде ди. Әгәр дә анда ул җирлектә азан әйтелсә, намаз укылса, ул аларны калдыра иде ди. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам көтә, бер билгеле инде бернинди азан да булмый, бернинди намаз да булмый. Һәм инде яһудлар иртән әйберләрен, коралларын алып чыгып барганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам инде тезелеп баскан була. Һәм инде тегеләр, "О, ди, булар Мухаммад үзенең бишлеге белән килгән" ди. Ни өчен бишлеге белән? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам гаскәрен һәр даим инде 5 өлешкә бүлеп йөртә торган була. Аның инде авангард, 2 канат, урта һәм инде арьергард була дип әйтәләр. Шуңа күрә инде бишлек дип әйтәләр. Һәм инде үзләренә кирип бикләнәләр. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вассалам киштән әйтеп куйган була мөселманнарга: "Мин ди әлемне, байракны иртәгә ди Аллаһны һәм аның илчесен һәм Аллаһ һәм аның илчесе аны яраткан ди сахабага, шул кешегә бирәм" дип әйтә. Билгеле инде бөтен сахабаларның беләсе килә. Кемне Аллаһ үзе һәм аның илчесе нык ярата, һәм кем Аллаһны һәм аның илчесен нык ярата. Кем микән бу кеше дип. Бөтенесе инде көтеп торалар. Иртән торгач, инде таң аткач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам әйтә: "Гали ибн Аби Талиб кая" ди. Гали радиллаһу анху турында әйтәләр, аның ди күзләре авырта ди. Ниндидер бер күзләре инде бузылган була, һәм инде шунлыктан ул соңгы булып килеп кушыла ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассалам аны чакырып китерә, күзенә ди төкерә, укый, һәм аның ди күзендәге бер ширнең әсәре дә калмый ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассалам шул вакытта да яһудларга каршы сугышыр алдыннан да Гали радиллаһу анхуга насихат бирә. Башта ди дингә үндә ди. Чөнки синең аркылы бер генә кеше булса да дингә керсә ди, сиңа ул 700 кызыл диядән дә хәерлерәк булыр ди. Һәм Гали радиллаһу анху иң беренче шушы Натат дигән җирлектә, анда инде Нагыйм дигән ныгытмага барып баса, ул ныгытма Мәрхаб дигән нинеке була. Яһудники була. Ул бик көчле кеше була, гаскәри була, ул бик күп сугышларда җиңә торган була, бик батыр була һәм инде әзмәүрдәй була. Аңа каршы чыгырга кешеләр курка торган булалар. Һәм инде Мәрхаб шушындай шигырьләр сөйләй чыга, кем миңа каршы чыга ди, бөтен инде Хайбар белде Мәрхабның батыр икәнлеген ди. Һәм бер сахаба чыга. Мәрхабаны тиз арада җиңә. Соңыннан инде тагын шушылай итеп батырайып йөри, мөселманнар каршында Гали ибн Аби Талиб радиллаһу анху аның каршына чыга. Мине ди анам ди Хайдар дип атады ди. Хайдар ул арслан дигән аңлата. Һәм мин ди сезгә хәзер күрсәтермен аның ди. Бик күп кешеләрнең әле сезнең арагыздан булган дип башыгызга җитермен дип шушында шигырьләр әйтеп чыга. Һәм инде чынлап та Мәрхабны бик тиз арада Гали радиллаһу анху тармар китерә, һәм инде менә шу дошманны җиңә. Шуннан соң инде Мәрхабның инесе Ясир дигән, ансы да бик көчле кеше була. Ансы каршы чыга, миңа каршы кем сугышыр ди. Монда инде Зубайр ибн Гавам радиллаһу анху, Абу Бакр радиллаһу анхуның кияве Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассаламның инесе килеп чыга. Сафия Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассаламның апасы сорый: "Бу ди Ясир үтерер микән минем улымны?" ди. "Юк ди, синең улың үстен чыгачак" ди. Һәм чынлап та Зубайр радиллаһу анху үстен чыга. Һәм инде шуннан соң инде ныклы сугыш башлана. Нагыйм дигән инде нине җиңгәч, тегеләр башка яһудлар инде башка ныгытмага күчәләр. Анда инде Хубаб ибн Мунзир радиллаһу анху инде 3 көн дәвамында сугыша. Аннан соң инде алар Зубайр дигән калгага күчәләр. Шушылай итеп инде бер-бер артлы мөселманнар җиңеп баралар. Һәм инде бер ныгытмага кирип яшенгәч, бер яһуди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам янына килә. Дөреслектә ди, аларның анда ашарларына ризыклар күп ди. Алар төн белән ди чыгып, менә фәлән җиргә чишмәгә баралар ди, шушыннан чишмәдән су алалар, кирәкле җыйлалар ди. Һәм ди алар ди бик озак шушы чолгап алында тотып тора алачаклар ди. Ләкин син суга аларга юлларын япсаң ди, син җиңәчәксең ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам шулай итеп суга юлларын яба, тегеләр инде үзләре биреләләр дип әйтә. Бу инде беренче ягы
Шушылай итеп Хайбарның инде бирелә, икенче ягы анда инде сугышсыз гына бер-бер артлы калгалар бирелә. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, хидаят һәм истиқаматлар насип эйләсә иде. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва саллаллаһу тааля аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва таби'ихим аҗмаин.